Dober dan. Zdaj imamo pred sabo roman srbske pisateljice Svetlane Velmar Janković Lagum. Še topov iz tiskarne, prevedla ga je Mateja Komel Snoj. O njem bo največ povedal prav tako srbski pisatelj Aleksandar Gatalica. Ampak za začetek pa z nami je doktorica Andreja Richter. Roman je šel v zbirki 100 slovanskih romanov. Projekt traja zdaj že 15. leto. Pa prosim za začetek, v kakšni kondiciji je ta literarni projekt? Ja, najprej en lep pozdrav vsem vam, oziroma posebej vama dvema in seveda gledalcem. Ja, lahko rečem, da bi skoraj zavriskala, da je 15 let, odkar poteka naš projekt, išlo 90 knjig. In tukaj danes pred nami ravno kar čisto novi, sveži 2 knjigi, ki sta izšli v Sloveniji. Pred 15 leti smo začeli s projektom, v letu 2007 je šla prva knjiga. In govorimo o literarnem projektu, ne govorimo samo o zbirki, projekt, ki zajema ne samo izdajanje knjige, ampak to so prevodi, to so avtorji, to so založniki, to so knjižnice, to so nenazadnje podporniki in lahko bi naštevala še vrsto drugih sodelujočih akterjev v tem projektu. Začeli smo tako seveda z idejo, ki smo jo naredili v izvedbeni plan. In v vsaki državi, najprej jih je bilo 5, ki so se vključile v projekt: Slovenija, Srbija, Severna Makedonija, Rusija in Slovaška. Da smo rekli, da naj vsaka država najde primerno strokovno telo, ustanovo, nevladno organizacijo, ki izbere 10 naslovov sodobnih avtorjev v seveda času po padcu Berlinskega zidu. To se je tudi zgodilo in tako so prve knjige začele izhajati, kot sem rekla, v letu 2007. V letu 2016 so se nam potem po dolgem času pridružile še Bolgarija, Hrvaška, Črna gora in tudi Belorusija. In danes seveda v tej zbirki imamo 108 avtorjev, 9 slovanskih držav, to se pravi 9 različnih slovanskih jezikov. Smo pa uspeli projekt nadgraditi tudi z angleščino in portugalščino. Vedno nas sprašujejo, zakaj pa portugalščina. Mi smo prevedli roman od Draga Jančarja v naši zbirki v portugalščino ravno zaradi tega, ker je to uradni jezik nenazadnje Brazilije, ker je to zelo veliko, bom rekla, skupina govorečih ljudi, ki popolnoma ne poznajo slovanske literature, slovanskih avtorjev, posebej pa ne ločijo nas vseh, ki smo drugačni, ki imamo različne pisave, ki različno pišemo in zapisujemo. In tako kot sem rekla, v 15 letih smo jim ne samo imeli, seveda imamo nove knjige, ampak bili smo prisotni na mnogih sejmih. Od danes smo v Ljubljani, Beograda, Moskve, Bratislavi, Pragi, Londonu, Leipzigu in še bi lahko naštevala. Bili smo z razstavo, ki spremlja projekt, prav tako v nacionalnih knjižnicah po državah, ne samo naših držav, ki vključujejo in so združene v mednarodni ustanovi Forum slovanskih kultur, vendar tudi v zahodnem delu zahodne oziroma Evrope kot take. In zaradi tega pravimo, da gre za projekt, ki združuje, kot sem omenila, veliko zvrsti, veliko posameznikov in govori zgodbo: knjiga, avtor, prevajalec, zgodba. To se pravi jedro, s katerim navdušujemo, želeli bi navduševati bralce. Veliko imamo razprav o tem, ali je ta podoba prava ali ne, ali je dovolj sodobna ali nesodobna. Prepuščamo vsakemu bralcu posebej. Pri nas je bistveno, da vse knjige nosijo isto podobo, ne glede na, seveda, na državo in založnika v posameznih državah. Kar je tudi tisto, kar potem prepoznaš na polici nacionalnih knjižnic, kjer se ta zbirka nenazadnje v glavnini tudi pojavlja, da jo prepoznaš in da jo potem nenazadnje tudi slediš. Ja, zbirka je velik uspeh za vse tiste, ki smo tukaj, ampak
Tu nam bo verjetno veliko več vedel povedati naš avtor, ki z nami živi in diha to zgodbo, in verjetno tudi mnogi bralci, ki v roke dobijo naša dela. 100 je že skoraj dosežena. Kakšna pa je prihodnost projekta? Ja, 100 skoraj dosežena. Nikoli si ne bi mislila, ko sem predlagala 100 slovanskih romanov, da bomo prišli kdaj do te 100, ali tu je realnost. Ja, v uredniškem odboru, ki je ravno kar potekal, se dogovarjamo, da se seveda razširijo seznami, ker so v nekaterih državah, tako kot je Srbija, izdali že 30 naslovov in skoraj počrpali že skoraj večinoma vse avtorje, da je k tem treba ponovno dodati še 8 oziroma 10 novih avtorjev oziroma nadgraditi lahko tudi z dosedanjimi avtorji drugimi deli. Tako da je to prepuščeno uredniškemu odboru, ki bo v naslednji polovici oziroma leta 2022 se uspel dogovoriti in seveda ob tem istočasno, ko so naši avtorji prevedeni v različne jezike, z avtorji naprej delovati in njihovimi prevajalci. Velikokrat pozabljamo na prevajalce, kako pomembno vlogo imajo prevajalci, ki prevajajo v druge jezike, kako mi drugi, ko beremo, nenazadnje prebiramo tisto, kar je zapisano. Imeli smo veliko problemov s portugalščino, če lahko tako rečem, ker smo črpali evropska sredstva in je bilo potrebno najti, se pravi, native speakerja, in je bilo seveda razumevanje. Tisto, kar je bilo prevedeno, popolnoma nekaj drugega. Tako da z veseljem lahko povem, da dobro sodelujemo z Društvom slovenskih prevajalcev, tudi drugače. Domujemo v Vili Zlatici v Ljubljani, tako da imamo tudi krasno infrastrukturo v bodoče, da se lahko posvečamo avtorjem, prevajalcem, knjigam, pa zgodbe okoli knjigam. Hvala. Aleksandra Gatalica, tudi vi ste že išli v tej zbirki. V slovenščini pred 4-5 leti z romanom Velika vojna, če se spomnimo, to je tisti roman z 80 glavnimi junaki, z 80 osebami, recimo, ravno tako v prevodu Mateje Komelj Snoj. Z danes predstavljenim romanom Lagum vas druži mogoče tudi malo tematike, Beograd, slikarstvo, in pa pravite, prej ste omenili tudi osebno poznanstvo z avtorico. Pa bi nam jo mogoče malo predstavili? Jeste, mene veže dugogodišnje prijateljstvo sa Svetlanom Velmar Janković. Do njene smrti smo bili prijatelji, bili smo kolege. Bila mi je i prijateljica i potpora i uzor, žena koja je nikom nije ništa zlo načinila u životu, a mnogi su njoj i mnogo je težak život imala. Za roman Lagum me vezuje više različitih veza. Jedna je možda posebno zanimljiva, a to je da kada sam se 1990. godine zaposlio u Bigzu, Beogradskom izdavačko-grafičkom zavodu, to je bilo moje prvo zaposlenje. Sećam se da je tadašnji urednik Radoslav Bratić ušao u redakciju i rekao: imam hit, imam knjigu koju će čitati milioni. To je bio roman Lagum Svetlane Velmar Janković. Prvo izdanje romana Svetlane Velmar Janković bilo je u ediciji Nove knjige srpskih pisaca 1990. godine. Posle se pojavilo džepno izdanje Bigza romana Svetlane Velmar Janković. I možda ne biste verovali, ali ako me sećanje dobro služi, ono je prodato 300.000 primjeraka u nekadašnjoj Jugoslaviji, to džepno izdanje, i otprilike je imalo tiraž sličan Grobnici za Borisa Davidovića, Danila Kiša i još nekolicini izdanja. Roman je zaista bio ne samo hit, on je bio zemljotres. Jedan koji je protresao celu srpsku književnost, i to je bio jak zemljotres. Knjiga je pala u pravo vreme, znači 1990. godine. Izdata je svega nekih 8 meseci nakon pada Berlinskog zida, a kako je u snažnoj vezi sa vremenom hladnog rata i vremenom komunizma u Jugoslaviji, onda je vreme kada je roman izašao zapravo nije moglo biti bolje tempirano.
a samo vreme izlaska tempirao je, odnosno nekako je odredio ono što Crnjanski zove komedijant slučaj. Naime, Svetlana Velmar Janković je 20 godina pisala roman Lagum. Započela je da ga piše po sopstvenim tvrdnjama još pre 1970. godine. Ovo što danas vidimo i što je ovde prevedeno na slovenački jezik je zapravo treći oblik romana. To nije treća ruka, to nije treća varijanta, to je treći oblik romana. Naime, Svetlana Velmar Janković je učestvovala u 2 mojim televizijskim emisijama i iscrpno je govorila o tome kako je pisala roman. Ona je zapravo napisala 2 sasvim drugačija romana pre ovog koji je objavila 1990. I oba ta romana, za koja tvrdi da su znatno različita od ovog, je spalila u Kaljevoj peći. Njen tadašnji suprug, istoričar umetnosti Miodrag Protić, kako je ona govorila, rekao je: Svetlana, to ne smeš da radiš. A ona je u mojoj televizijskoj emisiji kazala: ja nisam mogla drugačije, ja sam to morala spaliti. Da bi ponovo krenula da ga piše, tako da ovo što danas znamo kao Lagum Svetlane Velmar Janković je treći oblik romana, a u Svetlaninoj glavi su ostala prva 2 kao dela koje se nikad nisu rodila. Ja, torej Svetlana Velmar Janković pravi je bila prijateljica Aleksandra Gatalice, ženska, ki nikomor ni storila nič žalega, je imela pa sama težko življenje. Moj sogovornik je od leta 1990 bil zaposlen pri založniški hiši Bix in prav, ko je prišel tja v službo, je založba izdala rokopis tega romana, ki je izšel 8 mesecev po padcu Berlinskega zidu in je bil menda pravi potres na srbskem prizorišču. Naklada 300.000 izvodov, bajna, primerljiva recimo z grobnico Borisa Davidoviča, Danila Kiša. To je tretja verzija, tretja oblika romana, ker je pisateljica sama prva 2 vrgla v peč. Kaj je Lagum, preden stopimo v roman? Lagum je tamni prolaz bez svetlosti. Uglavnom je podzemni prolaz, služi za tajno bežanje, za sklanjanje. To je znači značenje reči Lagum. Reč je turskog porekla, a u Svetlaninom romanu sasvim jasno označava godine o kojima piše Svetlana Velmar Janković, a to su godine od 1942. do, da kažemo, 1946. sa snažnim reminiscencijama na predratne godine, godine mladosti glavne junakinje. Dakle, Lagum simbolizuje mračno vreme o kojem govori Svetlana Velmar Janković. Torej, Lagum je turška beseda, ki označuje temen prehod podzemni, nekakšen rov, hodnik. Nekako je bil namenjen kot zasilni izhod. Ne? Da, bežanje v stvari. V tem simboličnem pomenu pa je to simbol mračnega časa, ki ga opisuje. Roman opisuje meščanstvo, svetovljansko meščanstvo v Beogradu, tik pred začetkom vojne, potem med vojno in pa po vojne revolucionarne čistke. Pisateljica pripoveduje kot soproga umetnostnega zgodovinarja in tu se začnejo potem težave. Drugačen način življenja v preteklosti, potem se skaže, da ta meščanska varnost je vse prej kot varna. Kakšen je bil ta Beograd? Jeste, roman je potpuno autobiografski. Dakle, on potvrđuje da pozadina jednog romana i njegova tematika mogu biti romaneskno tematizovani izborom jednog naročitog stila. Zato mi danas imamo treću varijantu,
jer je Svetlana u susretu sa tom hudom istorijom svoje porodice 15 godina tražila pravi izraz kako bi opisala sve to i našla ga je u nekoj vrsti naracije koja je slična novom francuskom, tada se zvao novi francuski roman, psihološki roman, gde radnja ne teče hronološkim putem, ne teče kauzalnim putem, već teče po diktatu sećanja, diktatu emocija, diktatu teških misli. I kada je pronašla taj izraz koji je saobrazan novom francuskom romanu, ona je zaista završila Lagum i to je ova knjiga koju mi danas na slovenačkom imamo ispred sebe. Torej, roman je pisan predvsej z avtobiografskimi sestavinami. Pisateljica je rojena v 30 letih, ne? Ona je hči pripovedovalke. Ona je kćerka Vladimira Velmara Jankovića, također on nije istoričar umetnosti, on je etnolog po struci, ali dakle sve je malo pomereno. Dušan Pavlović u romanu je Vladimir Velmar Janković, nije dakle antropolog nego je istoričar umetnosti i zaista isto kao Vladimir Velmar Janković, Dušan Pavlović biva pozvan da bude zamenik ministra za obrazovanje u vladi Milana Nedića, odnosno u kvislinškoj vladi Milana Nedića i kao Dušan Pavlović u romanu nevoljno pristaje zbog toga što je mislio da je dužan da spase obrazovanje u Srbiji za vreme okupacije i zbog toga naravno biva osuđen i streljan. Torej, v ozadju romana je huda družinska zgodba. Pisateljica je iskala izraz prav zato tisti dva romana, ki nista ogledala tiskarne, ampak Peč. Pisan je nekako v obliki francoskega novega romana, nekako po sledeh spomina, asociacij. Mož pripovedovalke v romanu kot umetnostni zgodovinar, sicer pa kot oče pa kot etnolog, je sodeloval v Nedićevi vladi in tu se postavlja zdaj vprašanje, etično vprašanje, kaj je kolaboracija, kdaj je upravičena, koliko je z njo mogoče, koliko je mogoče upravičiti. On se je odločil za to. Svetlana Velmar Janković u romanu ne postavlja to kao centralno pitanje. Centralno pitanje za nju jeste gde je nestao svet njenog detinjstva. To je centralno pitanje u romanu. On naravno jeste u vezi sa ovim moralnim pitanjem. Ona ne daje konačni odgovor, niti se može dati konačni odgovor na pitanje da li je učestvovanje u kvislinškoj vladi jedan zločin nalik bilo kom drugom običnom zločinu, da tako kažem, ako običnih zločina uopšte ima. Ali centralno pitanje romana Lagum je gde je nestao svet mog detinjstva i zašto je nestao svet mog detinjstva kada je on bio bez jednog greha sa stanovišta jedne devojčice koja je odrastala u jednom mirnom kraju Beograda koji se zove Dorćol, u jednoj zgradi koju je volela na način života kakav je jedini znala kao dobar i valjan. To je centralno pitanje ove knjige i to je dotaklo srca, može se reći, 100.000 čitalaca. S tem, da on se odloči za sodelovanje zaradi reševanja rojakov, ne? Ja vam mogu kratko reći zašto su praktično sve javne ličnosti odlučile ili one ličnosti koje su to odlučile. Ivo Andrić recimo nije odlučio. Dakle, one ličnosti koje su to odlučile, listom su odlučile zbog toga što su mislile da nemaju prava da sede kod kuće u najtežem trenutku za Srbiju i srpski narod. Tako su oni mislili. S druge strane, moram da kažem, bez ikakvog okolišanja, kvislinška vlada je kvislinška vlada. Nemojmo se šaliti. Znači, to je vlada koju su obrazovali Nemci za svoje potrebe, za potrebe okupacije, koja je bila takva kakva je bila. Dakle, tu ne možemo lako reći ko je kriv, ko je prav. Spomenuću još jednu glumicu, recimo iz tog perioda, koja je također bila osuđena i procesuirana na zatvor, kućni pritvor, a to je čuvena glumica Žanka Stokić,
koja je glumila u pozorištu, bila je procesuirana zbog toga što je igrala predstave za vreme okupacije i eto, sad opet da spomenem jednu televizijsku emisiju koju sam u njoj pravio, bila je, čini mi se, tačno nazvana Žanka Stokić i kriva i nevina, Žanka Stokić ni kriva ni nevina. Torej, etično vprašanje o kolaboraciji ni osrednje vprašanje v tem romanu, pač pa pisateljičino spraševanje, zakaj sploh tako, kam je izginil ta predvojni Beograd, predvojno življenje v meščanski hiši z čudovitim očetom, ki gotovo ni bil ničesar kriv, saj z njenih oči ne, in da je to potem navdušilo vse bralce romana. Sicer pa kolaboracija je v vsakem primeru nedopustna, pravi avtor, in tudi Nemci so to vlado oblikovali po svojih interesih. No, da se vrnemo zdaj k temu življenju, ki ga opisuje pisateljica z ogromno podrobnostmi. Pač omenili ste francoski novi roman, tu so vonjave, tu so delikatese, tu so špecerija, salon, zimski vrt. Izuzetno, evo ja nisam možda 15 godina čitao ovaj roman. Ovo je vrsta knjiga na kojem čovjek poput mene stasa i onda čita svakih 10-15 godina iznova, čita u drugoj životnoj dobi. Dakle, nisam čitao ovaj roman posljednjih 15 godina, ali se jasno i živo sećam svih tih slika, dakle ono što kažete špecerija, dakle zimska bašta, posuđe, obedovanje, odnos prema roditelja prema deci, dece prema roditeljima, prisustvo umetnosti u građanskim porodicama, umetnika, druženje sa umetnicima. Važnu ulogu u ovom romanu ima čuveni slikar Sava Šumanović i jedna njegova slika koja je simbol tog života koju je njihov bivši porodični prijatelj ukrao i koja simboliše krajnje ciljeve nove vlasti. Iza velikih ideja i ideala krije se jedna jeftina krađa slike, zato što je taj bivši partizanski, odnosno tadašnjem vremenu partizanski major pre rata tu sliku voleo i želeo je da ima za sebe. I to je simbolično u romanu, to je središnje mesto, u suštini ta jedna jednostavna krađa. Dakle, to je zločin koji se lako objasni. Zločin Dušana Pavlovića, alias Vladimira Velmara Jankovića, nije lako objasniti, ali krađu je lako objasniti. Ukrao si tuđu imovinu. Ja, torej, Agatha Liza se strinja, da je občutje opisano na nešteto načinov, srednji pripovedni način. Tu so poleg omenjenega še odnos med starši in otroki, oboje smerno življenje z umetnostjo in z umetniki. V srednjem mestu pa kraja slike iz pisateljičine zbirke, ki se je pač prilastil partizanski major, tedaj je pač prišel v tisto stanovanje. Pri slikarstvu smo, pri vaši in pri avtoričini temi. V slovenščini je že preveden vaš roman Nevidni, ravno tako pisanski roman o slikarstvu, bolj modernem, od Šagala naprej, ne? No, tu imamo recimo slikarstvo prve polovice 20. stoletja, srbsko slikarstvo z ogromno imeni. Malo več nam povejte, prosim, o tem. Roman Nevidni je izdat na slovenačkom i ja sam jako srećan zbog toga. Isto tako se moram da kažem srećan zbog Velikog rata. Veliki rat je prvi moj roman izdat na slovenačkom jeziku, tako da nije bilo Velikog rata, ne bi bilo ni Nevidljivih. Ista je prevoditeljka Mateja Komel-Snoj, koja je, kao što je Andreja rekla, zapravo
jedna od najvažnijih karika uopšte u životu pisca na stranom jeziku. Mateja je prevela i Lagum Svetlane Velmar Janković, tako da je to sad već jedan značajan prevodilački opus Matejini. Evo, zahvaljujući Mateji kao prevoditeljki, na slovenačkom živimo i Svetlana Velmar Janković i ja. I dve moje knjige. Nevidljivi su knjiga koja jeste zaista vezana za istoriju evropskog slikarstva modernog, znači od konca 19. veka do polovine 20. veka, ali ona je zapravo priča također o jednom neobičnom čoveku koji tvrdi da je on inženjer, jedan od inženjera čitavog tog poduhvata moderne umetnosti. Taj, da kažem, evo, inženjer tog čitavog poduhvata završava u vrlo sličnom obličju kao ovaj major iz romana Lagum. On zapravo završava kao jedan funkcioner nove jugoslovenske vlasti koji kaže na posljednjim stranicama mog romana da je prvi osmislio sve ono što se u Jugoslaviji od 1945. dešavalo na području masovne kulture, pa tvrdi da je čak izmislio i štafete mladosti. To je ta romaneskna intriga. Vidite da negde Svetlana Velmar Janković i ja, koliko god da smo različiti pisci, opet smo negde veoma, veoma slični pisci sa veoma sličnim tematikama, razmišljanjima, pa ako hoćete i nekim književnim obsesijama. Ja, no, to obsedenost s slikarstvom je skupna tema tako Aleksandra Gatalice kot Svetlane Velmar Janković. Roman Nevidni, ki smo ga prej omenili, se nanaša predvsem na zgodovino modernega evropskega slikarstva in pa skupaj družijo ta povojna usoda, malo manjka. Če se vrnemo k načinu pisanja, Svetlana Velmar Janković ves čas uporablja zdaj. Zdaj je enkrat v letu 1942, potem je v novembru 1944, se pravi, Beograd je bil osvobojen novembra 1944, ne? In vse te revolucijske čistke so se dogajale pol leta prej kot pred nami, kot pri nas. Ampak zdaj v letu 1984, ko piše roman, vedno si v tistem času, v katerem si, ne da bi vedel, kam se bo usmerilo dogajanje. Meni se čini da bi bila jako zanimljiva stvar da vidimo kako su izgledala ta prethodna dva romana, ali mi to ne možemo da vidimo, naravno. Jedan je pao negde u početku 70-ih godina 20. veka, drugi je pao negde na početku 80-ih godina 20. veka, a ovaj, dakle, koji čitamo danas je konačno napisan negde krajem 80. Moje duboko ubeđenje, a koliko sam se sa Svetlanom družio i njeno je bilo, da je roman morao da sačeka pravi trenutak. Pravi trenutak da može uopšte da se ispiše istorija porodice Velmar Janković i verovatno da bi on imao sasvim drugačiju sudbinu da je Svetlana zaista pustila tu prvu varijantu romana u štampu i da je ona odštampana recimo 1973. Verovatno bi roman tada bio zabranjivan, ne bi mogao da bude štampan i sve nalik tome. Ali evo, ona je na neki način pišući ovaj roman ispisala i istoriju svih zbivanja u Jugoslaviji koja je počela kao Federativna narodna republika Jugoslavija pa se nastavila kao Socijalistička federativna republika Jugoslavija i poživjela dobrih 45 godina do početka 90. godina. Tako da na neki način i danas, iako je prošlo 30 godina i od pada Berlinskog zida, a mnogo više godina od vremena kada je Svetlana Velmar Janković pisala ovaj roman, on i dalje jeste aktuelan. On nam je objašnjava čitav 20. vek. Da spomenemo, ili ajde da stanem pa da kažete samo. Ja, torej pisatelj Aleksandar Gatalica bi prav rad bral prejšnji verziji romana, prvo, ki ni išla v začetku 70. let in potem drugo v začetku 80. let. Vsekakor pa ta zdaj ponazarja vso povojno zgodovino Jugoslavije in pa
aktualna je pa še vedno tudi teh 30 let po izidu romana. Prosim. Da kažemo da je roman naravno doživeo ogroman uspeh, ne samo u Srbiji i Jugoslaviji tih s početka 90-ih, već je zaista, osim što je preveden, mislim da je slovenački prevod sada 11. prevod u nizu ovog romana, on je veliki uspeh doživeo na francuskom jeziku, prepoznat je kao istinski francuski roman, kao istinski evropski roman je prepoznat, što je relativna retkost, ne samo kada je reč o srpskim romanima prevedenim na francuski jezik, nego uopšte je retkost kada je u francuski jezik preveden bilo koji roman slovenski i bilo koji roman na jeziku malo rasprostranjenog naroda, kakav je i srpski i slovenački. Dakle, roman Lagum Svetlane Velmar Janković prepoznat je kao istinski evropski roman i 1997. kada je preveden na francuski jezik, ono što se retko dešava, godišnje izdanje časopisa Lir, koji je najreprezentativnije mesto za predstavljanje romana i francuskih i onih koji su prevedeni na francuski, je uvrstio roman Lagum među 10 najuticajnijih romana, dakle i francuskih i prevedenih u toj 1997. godini, što je velika retkost. To se nije dogodilo ni jednom srpskom romanu, koliko je meni poznato, ni Hazarskom rečniku Milorada Pavića, a evo moram da kažem, ni Velikom ratu se to nije dogodilo, uprkos zaista, ako ja smem da kažem, velikom uspehu tog romana takođe u Francuskoj. Torej, Lagum je v slovenščini, slovenščina je 11. jezik, v katerega je preveden roman Lagum, največji uspeh je doživel v Franciji, išel leta 1997, tam prepoznan kot pravi evropski roman in tudi po slogu kot ta francoski novi roman. Sicer pa dosegel ogromen uspeh, bil razglašen za enega od 10 najvplivnejših romanov tistega leta, ki so išli v Franciji. Se pravi, to je bil uspeh, kakršnega ni dosegel niti hazarski besednjak Pavlovićev, niti Velika vojna Aleksandra Gatalice, ki je bil prav tako zelo uspešen roman tudi v tujih jezikih. Ja. Ja samo ipak imam jedno malo čuđenje koje hoću da podelim sa vama, a to je zašto se roman Lagum tek sada nalazi pred slovenačkim čitaocima. Ja sam bih negde očekivao da je 100 slovenskih romana sa srpske strane bukvalno počelo tim romanom. Ali evo, nije nikad kasno da se slovenački čitaoci zaista upoznaju sa tim, pogotovo što je ovo roman koji je, ako smijem da kažem, večan. I teme su večne i kad god se pojavi, on se pojavi u pravom trenutku i on uvek u nekoj žižnoj tački ima nešto što je u tom trenutku aktuelno. I to je inače osobina dobrih knjiga, da su večno aktuelne i nikad ne ispadaju iz mode. Ja, torej, Aleksandar Gatalica bi pričakoval, da bi roman preveden že prej, ker je pač tako pomemben za srbsko literaturo, ampak nikoli ni prepozno. Navsezadnje pa tudi v slovenščini smo precej pisali o tem obdobju, povojnem, medvojnem. Recimo ista tema bi bila lahko v Jančarjevem, To noč sem jo videl, ravno tako gre za pač usodo premožne družine in celo krvnik je tisti, ki mu je družina pomagala, navsezadnje. Poznate roman? Jančar je, moram da kažem, najbliži tom stavu, tom izrazu književnom i mislim da su i znatni uspesi takođe njegovih romana. Opet u Francuskoj, moram da kažem, tu se negde prepoznaje taj stil kao onaj koji uspeva na francuskom jeziku. Zanimljivo je da Svetlanin roman Lagum jeste preveden na nemački i na engleski, ali da nije postigao takve uspehe ni kod nemačke publike, ali da je kod francuske publike zaista postigao, može se reći, ogroman uspeh. Ja, sorodnost med Jančarjevim romanom in pa Lagumom je precejšnja, se strinja sogovornik. Ena misel mi je še
padla v oči v tem romanu, namreč pozaba. General sme pozabiti, kar se je dogajalo, humanist, umetnostni zgodovinar, pa tega ne sme, on mora pomniti. Je tudi to, recimo, ena mislih, ki bi jih lahko podarili iz romana. Jeste, Svetlana sa mnogo ljubavi, naravno slika lik Dušana Pavlovića, ne samo njegov emotivni, privatni lik kao oca glavne junakinje, nego i njegov moralni kredibilitet kao istoričara umetnosti i kaže da je uprkos u romanu, da je uprkos neslaganju sa politikom vlade Milana Nedića, on teška srca pristao da bude deo te vlade. Zanimljivo je, to možda nije nešto što bi možda palo na prvi pogled, na pamet, da ljudi koji su imali decu su lakše postajali kolaboranti. Pomišljali su na svoju decu, mislili su da su dužni prema svojoj deci, mislili su da imaju potrebu da pomognu. Ivo Andrić je odista zadržao jedan neokaljan moralni lik osobe koja nikad nije zaista odgovorila ni na jedan zahtev tokom rata i otud je on naravno nakon 45. godine i napredovao zbog toga, ali Ivo Andrić je živao u iznajmljenoj sobi, nije imao dece, nije imao porodice. Nisam ranije ni javno govorio, evo sada prvi put, o mogućoj vezi svega toga. Tako da negde Svetlana Velmar Janković kaže da je on zapravo njen lik u romanu, koji je zapravo njen otac, sve to učinio zapravo zbog njih. On je učinio zbog svoje dece. Možda je i pogrešio, ali je pogrešio zbog svoje dece. I glavnoj junakinji, kao što ni Svetlani samoj, kao devojčici nije bilo jasno zašto je on kažnjen ako je to uradio zbog svoje dece. Naravno da je on kažnjen zbog toga što je bio na pogrešnoj strani istorije, to čak i Svetlana ne spori ni u romanu, ni u životu, ali on je to i učinio i zbog svoje dece. I ona, naravno, sve to vraća na središnje pitanje romana, a ono je, kao što sam rekao na početku ovog razgovora, gde je nestalo moje najlepše detinjstvo i zašto je ono bilo krivo da netragom nestane u toj praktično jednom danu, jednoj noći u novembru 1944. godine. Ja, pripovedovalka romana skuša razumeti očetovo dejanje, očetovo odločitev pravzaprav za sodelovanje in to si pojasnjuje, kot da je to storil zaradi otrok, tako kot tudi marsikdo drugi, ki so pač sodelovali v Nedićevi vladi, ni pa recimo Ivo Andrić tega storil, ki je pač živel samostojno in se ni niti malo pomišljal, da bi sodeloval z vlado, z Nedićevo vlado. Ampak to je zdaj še enkrat tisto glavno vprašanje v tem romanu, kam je izginilo moje čudovito otroštvo. To je, mislim, da malo nostalgije, malo povprašanja, no. Kaj je to? Eto, mislim da smo sad negde na 45 minuta razgovora da smo osvetlili sa raznih strana i aspekata ovaj roman. Da završim ja, da kažem da sam neobično srećan što se roman Svetlane Velmar Janković pojavio i neobično sam srećan što se upravo pojavio u ovoj prestižnoj ediciji 100 slovenskih romana. Bio sam jako srećan kada sam čuo od Andreje Richter da će se roman pojaviti i naravno da sam, kao što vidite, veoma rado odgovorio pozitivno da bih govorio o tom romanu, što evo danas sam učinio. Ja, Aleksandar Gacalica je vesel, srečen, da je roman išel v prestižni ediciji 100 slovenskih romanov in je z veseljem pristopil v pogovoru. Hvala. Hvala. In pa nasvidenje.